Hanyuma ku bijyanye n'aya makuru, ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini bya leta NESA cyatangaje ko abiyandikishije gukora ibizamini bya leta mu cyiciro rusange bari ibihumbi 149, ibihumbi 149 n'ijana na 34, barimo abakobwa ibihumbi 82 na 412 n'abahungu ibihumbi 66 na 722. Abo nibo biyandikishije mu gukora ibizamini bya leta bisoza umwaka w'amashuri 2024 2025. Hanyuma mu gihe abasaga ibihumbi 220 aribo bakoze ibizamini bisoza amashuri abanza, barimo abakobwa ibihumbi 120 na 635. Hanyuma hakabamo abahungu ibihumbi 100 byuzuye n'abanyeshuri 205. Hanyuma n'abafite ubumuga 642. Abo ngabo nibo biyandikishije mu gukora ibizamini bya leta. Hanyuma amanota y'ibizamini bya leta bisoza amashuri abanza n'icyiciro rusange nk'uko byari byateganyijwe ko azasohoka ku itariki 19 Kanama 2025, akaba yasohotse ko uyu munsi ku isaha y'isaa 9. Hanyuma tukaba tuje kubaha update y'ukuntu byagenze nk'ibisanzwe. Ino ni YouTube channel ya The Boss Love. Aho hasi handitse subscribe, nimba utarakora subscribe gira vuba byihuse ukore subscribe kugira ngo utazongera kubura amakuru nk'aya agezweho. Ni The Boss Love nk'ibisanzwe. Hanyuma dukomeje n'iyi update yo ku manota y'ibizamini bya leta. Hanyuma hano hari abanyeshuri bahize abandi mu mitsindire. Abo ngabo n'abiga mu cyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye senior 3, bakaba bahembwe rero. Bahembwe iki rero? Bahembwe mudasobwa, ndabona rwose ziri mu bwoko bwa HP, ndetse bahembwa kwishyurirwa amashuri yisumbuye mu gihe kingana n'umwaka, ndetse bahabwa n'ibikoresho by'ishuri cyangwa se bishyurirwa n'ibikoresho by'ishuri. Hanyuma abanyeshuri babashije guhiga abandi ni 5. Tugiye kubabwira amazina yabo ndetse n'amanota babonye ku kigero cyo kwijana ndetse n'uturere bakomokamo. Uwa mbere rero ni uwitwa Izere Enoke Terezo, wabonye amanota 98 n'ibice 67 ku ijana, akaba akomoka mu karere ka Kicukiro. Hanyuma uwa kabiri ni uwitwa Uwumuremyi Albert, uyu nguyu yabonye amanota 98 ku ijana, akaba avuka mu karere ka Gasabo, ubwo ni mu mujyi wa Kigali. Abo babiri bombi niho baturuka. Hanyuma uwa gatatu ni Ineza Flora Elize, wabonye amanota 97 n'ibice 89 ku ijana, nawe akaba avuka mu karere ka Gasabo. Ndetse uwa kane akaba ari Ndayishimiye Jean d'Amour, ufite amanota 97 n'ibice 89 ku ijana, nawe akaba akomoka mu karere ka Gasabo. Uyu wa gatanu cyangwa se umunyeshuri wa gatanu bahize abandi bakaba bahawe ibihembo n'uyu Agaba Happy, wabonye amanota 97 n'ibice 78 ku ijana, akaba avuka mu karere ka Rusizi. Yego. Hanyuma reka tujye ku turere twatsinze ndetse n'ikigero twatsinzeho. Yego, ese akarere kabaye akambere urakeka ari akahe? Batsinze ku kigero kingana giti? Hanyuma dukomeje n'amakuru yacu avuga ku bizamini bya leta byakozwe uyu mwaka wa 2024-2025. Katurebe noneho uko uturere twatsinze. Akarere ka mbere rero mu turere twose tw'igihugu cy'u Rwanda, akarere ka mbere katsinze neza ni akarere ka Kirehe. Ubwo turi ku cyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye. Akarere ka mbere rero katsinze ni Kirehe, katsinze ku kigero cya 91 n'ibice 3 ku ijana. Hanyuma akarere ka nyuma
katsinzwe, ubwo nta katsinzwe, ni akarere ka Musanze katsinze ku kigero cya 44.6%. Yego, uko nuko uturere twatsinze. Ubwo utundi nyine turimo hagati tubabwiye akambere n'akanyuma kugira ngo mubashe kumva uko uturere twatsindishije nuko twatsinzwe. Hanyuma aha ni ku cyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye. Reka tujye ku cyiciro cy'amashuri abanza P6. P6 rero akarere ka mbere katsinze neza ni akarere ka Kirehe katsinze ku kigero cya 97.09. Hanyuma akarere katsinzwe ni akarere ka Nyaruguru katsinzwe ku kigero akarere ka Nyaruguru katsinzwe ariko ubwo reka twere kubishyira mu mvugo yo gutsindwa, ahubwo akarere katsinze ariko kakaba kaje nyuma y'utundi ni akarere ka Nyaruguru katsinze ku kigero cya 64.57. Njye The Boss bava nk'ibisanzwe.